Hi, GC News. Mema Obibia Akwawa. Ahadie latest and hot news in Kwa Enamide Bremo. Eluti, so we subscribe ya. Bomodi ase over subscribe to the channel. Yobe answer over click the subscribe button. Now obele notification. Oya sa new video be upload no. When the first person I want sabeka video. I feel we are like video to give us a thumbs up. Now share my Ato Forson will be here and say Hadia latest and hot news Kwana Mide Bremo. Afenyo Markins and Sammy. Share a year and Sema Abeto Yeproso. Iti years and Kumoya Cousin Sammy Ababutuga Yeti. Ugro Kasana Nti Behu Dosi Momshiane Ntuku Sechi Home. Ntentukano Sechi Madame and America question. Mbra Nafi is Robin Swaja Kasanafi Uja and the Safon Sojan in check. Na watch pieces. Na man pomkacha safon da mapancho onkan che ne panyin na onya butane yi agonu edi nti num na madam hu Mr. Kumsin na makacha Mr. Kumsin hwede wonkofun won ma bibia nya bokko na ife che piece watwin na odubonkum omanfa na accident mapancho won ma bibia nti obadam o de piece ne she ne botom ma eyi ama be she be fem nti num na mu hu na wode electric shock best to be was why baspas bi ho mti what electric shock we see back no do na kono den wo pem by my in fact say nyame ampata nche bia se ne tipo kapin ancho obi prepare nti nyame adum obadam na chi ye ama what the back no ko hospital ma ye de num na mdi fi wo mo ansa na wo ko why there nsisie wo ye nsisie fo na de wo mere political parties in fact ye tun se from the wo mo boanye wonye wamba rally ana wamba bibi nti wo ba no wo ba at least da na ho ye fe won no na nka wo ba ye bet do ma onye oba na adno ba na kwame asare oben Aplus ankasa wa ma no so kwame enyimre ye mo adwuma kwa baba adom FM so me yo so na bibia kama bibia boko ohun ye de me ho ye nyame adom na ba ne se ne eso akwatwitu ama abo nipa mienu a wo mo prepre ambovoye yey mo media for it na mo frame ya me pesa me kama sama because mo media for no mo mudin sam for chen mo kasa no I say obi be catch us obi akwatutu abubi sa na say tuo no o ma report ama police about investigation as no mo be start ya aka no o za nye wan ka me interview no kwame anya wo personal of me anka me ye kwame na so ni minua no enya wo personal come here man started with interview say akwakitu o baby na obi beti onti ni oni so obi anko tutu mo bi abra don't do sensationalism mene wo ye nua obi unim for a fact obi anko kwitu mo obi ambra wo baby so don't do it yen kan asem ne tani atie kwame wo de gina so na memmo ani nkyerɛw so hu na utie wi a afi obeti asidi nti a mefrɛ wa me bisa mu sebe ya menyamu nokora ne tie anyway sisi ama me why mesrɛ wa gina so ne tie ogro kasana nti behu dosi momhwea ne ntuku esiechi ho mo ntentuka no sechu madam na me kwa kwhwɛ mbra mba na afi esrobien so agya kasana afi oja na safon so gya ne nkyɛ na watwe pieces na man pomkacha safon da mapancho onkan che ne panyin na onya butane yi agonu edi nti num na madam hu Mr. Kumsin na makacha Mr. Kumsin hwede wonkofun won ma bibia nya bokko na ife che pisa watwin na odubonkum omanfa na accident mapancho won ma bibia nti obadam o de pisa ne she ne botom ma yeyi ama be she be fem nti num na mu hu na wode electric shock best to be was why baspas bi ho mti what electric shock we see back no do na kono den wo pem by my in fact say nyame ampata nche bia se ne tipo kapin ancho obi prepare nti nyame adum obadam na chie yeyi ama what the back no hospital ma ye de num na mdi fi wo mo ansa no wo ko why there nsisie wo ye nsisie fo na de wo mere political parties in fact ye tun se from the wo mo boanye wonye wamba rally ana wamba bibi nti wo ba no wo ba at least da na ho ye fe won no na nka wo ba ye bet do ma onye oba na adno ba hello kwame yes enti na chese utwe tuo wanto enipa asomna nipa kan if no kaso obi akotutu man ko fu epra
And I'm say Uchi to no bawanto. Baby, I have found out Kwane cancer will be a quack to woman, will be a me take one by one. He found out what starting with the Rosie I got 2 woman go for he found out what I'm waiting. Maybe I mess up 2 next and ask them now over Canoso. Or more creative and impressive, which is not right. Apart from that, or think of what the shock I shocking of yeah, bo ye may catch on Muatia, yeah, bo with me, yeah, bo ye. Enti ko so mo ko police station ko ka say obi kasa no mo ko fa nsuo so mbe hwie gu nkrofo so no mo ko twen sekan ande o man kan jam say ye nya ba krom ho no obi akọ sekan ono we hu se ne nkrofo na wo ko kuta sekan na wo betu de sekan hu no an Ghana obi apeki mi fo ne ne di agro ye ye tie ba bi no mo invite aba mo krom program ye ba ya MP net ho ne DC ne ka ho. And a few NPP for her, or my home is a more MP or a BAM, or more DC or a BAM to move baby, yeah, ye. Friday, a best uncle come or be a year bear man. Some maybe Wagana, yeah, campaign will be in a rally, a year professor kind for her. And maybe Wagana, me push over, me near thing fucking. Kwame, yeah, wow, man for our pese, Udiomoso, to be from Kuma, over Fumaga. And what radio station on our person was some Ghana for our walk news, will be about them or the Biasa or the second about them, Robert and Wakano, there was some Ghana for. Yakoyano, year interview, I don't ever report about one country and there I am from the year press conference, you know Kumano, Eko, we have the support of the people in the town. In answer for the Kumoni, and I'm supporting Kuni in a deity on an MP if we are going to win in that town. Yeah, be rally, be politics. Yeah, when I'm inviting and say, Yambra, Yabamu Krum, Yabai and Kasa, Yabetnasi. MP who say Kumuni, A2A, Bishan, Quine, ya. No inciting and call for us for 1 year, Sadiano. And we will face her. Then we will face her. Kwame. And somehow, can you know what she do? Say, oh, can't Amana Fra Ubia, Uni Wafa. Saso de senye amboweje mese Ghana hafo no musuba ni se obi epeji mi fo ni na di agro asa mekaniti eniye mitie obi epe obi obetumi esisi no wo wi ase no ne na ayade aso amaka cho se ko krum ho no NPP ni kwatwen se kan eno wonte ye na o pese ye den na ebrebe na me pese nka wo mami hunu ade kropotia esiye sanse ba wo se me ba kwa me ensem a ebeto ye ni nyani nyina na ye nokre ena entima se ni nyina so eye ntro enti ye frɛ wo na wo ka wo de a na fe di atoto ho na ye hu mu nokre nyina e de apoti ni si no prese mukodu ho no an na kikiri krisha ase ana mukodu tena ase ye kodu kum ho na na ku ni nyina tu befia yen kwa ye konkotia na ku ni nyina tu befia yen te na ye omo ya se me ankasa me krom for na support we e ye omo ya nti no before na me mesie free car mu esi pom no na NPP for boys no ma start ye basa ye kwa ye kwatena ase dim ya ni obi anko ya ni obi a we invite and say yemra program e be den ye fie krom ye fi abonten e ba mu krom a ye ba enya afashe lunch ne ye ba nti ye ba se be donation towards afashe we hu obi a okọ ba bi se me ba me be ye donation mo invite me program me ba na o mi etiri mu se ye ba no ye ko na ye mu ye program na ye ba ye be den ho apart from say ye ba ya be join mo my lunch festival kama ye du ho no NPP for boys na wo ho no agree bi wo mutiri mu se omo MP no wa ban mu na MP no me ni Akufo Addo ye friends of Akufo Addo no ka MPP ho na wo betuma kirem bibi wo Ghana omo di agree bi aso mutiri se ye MP no deputy minister or ye ahwan enti no omo feel so omo wo backbone bi e wo DC you know ene maame no mu but na me pese me tell omo se omo mienu no omu sani patu no DC ni MP no omu ye kete enti yen ye du krom ho no ena omu du machine no ade na se ku ni yo omu de omu ma yen kasa to omu ko fo ni dum na wonim se ye ba krom omu ma yen kasa na wo invite yen se ye me ye den ho wo invite ye ba ye be du house wo ma yen kasa wo ho enti wo frɛ yen se ye me ye den ye sorry ye ko jino se ye ko kasa omu party akonwa ni nyina ba ye ko ne ekuta ye speaker ye ka na speaker wo mu no enti ye party speaker na yen start say ye be kasa no and boys in the best start so mo yen tokwa
no me kasa no bi gina kire no wato nsu egu me so me boy so mo bebo ambo je ka se bi di agro wo obi kana sem politics eye no wo kan wo di ewie and this for be kan mo di eye be kan ya sem wo so wo akukudo betu nsu na obi akwatwe se kan na yesu se kan mon kan kire omo krom ho boys na omo ye nipa be ye 10 kroni nyina support me omo ye nipa be ye 10 pe na omo ye sa ade no Kwame yes program no na ehefo program krom ho fo na lunch omo festival no nananom na lunch festival no exactly na ma men kan se mi kire on so ato ade akinye no na nananom we nu mu a esoro ko me chairman na okrom ho ne ho se enra ye ba program no nanka ye ba abe support omo festival lunch no ento omo ye sure say nka me donation bi ama omo ti no gidigidi na ba ye ntina me ntumi anyam a me de ko enti se me diska ni ja na omo obeje anjina je sen ko mo ko donation no because me meji me won what the nyane no pa ko me chairman wo say nka me diska ba ya nka mo obeje na de atia obeka kire me se wonko Kwame na se nananom utie ene ba ko eboy a omso aka se tie om kra kire se om de emo ne anwa na om nya na de mi suro om ade mi suro om politics e okuro ma se obi ewi ni election obi wu na mi suro me kan okura kire wo ye na mi suro mo fa so mu trim se na say na me think aka se bi se om se ma member promo in this Republic of Ghana obi me see obi se monko baby na mi suro om wuti krom mo bi fi krom ba ye MP 8 years ntumi anya kwan ama toilet kro ntumi ensi bi ama na ma youth na edwa mu na nanom no na o ka so me be kro mi suro ma me ni krom ni ho I'm not afraid of them and you apart from so be chem wo ma mo wetumi aye toilet kro krom ama mo wetumi aye mo kwan no enti youth ni omo krom ho no krom ho for youth wo adansidie se wakomo omo ne anwa. Oh, I think I'm a better. Me quick photo better. Was to me bisa question. And so was me bisa because they okay be an English. How does that affect you? Obi o se ma omu de mo na ngora mo call take civil action against me. Na ye kan sama. What didn't we bisa say? Ya no say 8 years on ye kwan ma omo. Mo media for mo ngwa no man ni ye. 8 years we be transfer 8 years. E kwan ba akokora ntumi ye ma akoro mo for no. Kwame die esi ye no. Wo no hu bi a obepese obepa na nanom chewo ye ko biom no mo ye biom a they will get equal measure ye ko biom no mo ye biom a ya from some say that ben na Ghana ha ye ka say ye politics na obi be kana sema e wo so obi koye basabasa wo so obi kwatwe sekan enti fre na nanom na ka che wo mo say enye na odi kro no okru mo na madamfo enra me ne kasa enne me ne na kasa is my very good friend odi kro no ohene na nkasa okru e madamfo just a few elements in the town MP no emo momoni angodi na omo yesa ade no ka kire omo say Ghana mabie ni wa kire se obi ntumi nko baby we will come back to the town yenu hu obi misbehavior we will defend ourselves and other na BBC a ummo police for amane na opese me dey say me nko me gina ho me see BBC a we will defend ourselves obi kwatwe sekan a yenko for police mbrati obi kuta sekan ana be independent ya o ka say pede okay who feel threatened anti police na so obo mama ni ana me ko report obi a police station so me gina ho na wo de sekan e ba na wo so wo si wo hu say tuo sia me ho a Ghana has 2 years on police station wo ko na ni abel bi a ni alliance sekan ko bi be bo muntu nkrofo obi ya ne politics na won part na e very abubu ye media muntu nkrofo all right Kwame asare oben Kwame A+ mami na wase mami na wase bibia ni a yehia e besa afro why yo etifo we ni ensemo ababeto yepuno so meka was gisidio so na wo hwe no se wunya subscribe ya omodi asa obe subscribe to the channel this answer hadie latest and hot news kwa enamede Bremo Afenyo no wa like video no na fe share ma Ato Forson na wenye bi hwe na wo hu ensemo enkoso ewo gara memaro oso betimi a kire wadwen afa eye ensemo we nyina ho ewo comment box ni mo beti ninkabi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.